fatala fatu Samoa ila mai moanga ile ne fiafi malo le soifua manuia fo tau sanga fo ila mai moanga ele ngata I Samoa nei ai fa apea fo ia tunu I mamao malo le ngalue ile amatanga fe au ole nei fo tau sanga lua fe lua se fo lua ua savalia alo maia ole amatanga fo ile nei ola Samoa tau longo mole nei mai aso fa apea fo ile nei tau sanga e to mo itala ole so to na ina se imamaya tu nei na whawhiloa ia loa ia ere e kalesia Whakaputuputong Christian Samoa ia pia. Le susunga I whawhiau ia latu, malona whaletua ia lotu la tai, e a vea maa latu whawhiangainga, e ala le sauninga lotu o leo singa whiangainga. Sa teringa le nei o le reporti mai a ere kana lea li whanu. O le stona ina se mawai atu, na whataunu ina I leo singa whiangainga le kalesia Whakaputuputong Christian Samoa ia pia. Ma le sunga I le whaiwhi au fo mai a latu malona whaletua ia lotu la tai, e a vea ma latu whawhiangainga. O le sauninga sa taita ia le sunga le to ina ia FF, whapea nisi o susunga I whawhiangainga o le pulenga, sa langolango sua I le tapua inga. E si lia ma le tausanga talu o na whaataritali le kalesia e whakasai a pia, mo sa latu whaiwhi au fo, talu na pensione malolo, le sunga li to ina ia utufua na sewi man whaletua le tausanga I lua whelo sepulu. O le sui al fono sui tofia, o le sunga fo I le awa of so swani a tui le tufunga le maamero patimolia. Sa whai masui o le kalesia, a wase saunoanga I tusa o le filinga, na au tasi ai le kalesia matusi a au. E vele sunga ia latu malona whaletua, e vea ma latu whawhengainga. Lo siga fia uma, o le sunga ia latu la taima le whaletua, o tele tausanga o whaia aunga le polisi whaiwhiawa le kalesia I ngā lua, o le sauni o lupe whaalele le whakasa o alta ina. O manatu aile nei a roto, o mafu tōtonga o na sauni I la ua, pale mafu au whau, a meise I whale anana, ina ia lau sa mai, so sio ngā ropa le atua, lau whatu tumu I ngai la autu, mona ngā luenga le atua le mea roto. Sa tali whai tau le sunga le whaiwhi au fo mai, ma ia whai lo foi, lo la whaatau waa ma le loto mawalalu. Ina wo atu le wala au e tusa o le ngā luenga tau sinu, mo le kalesia e whakasai pia. O le aso tolu, Februari, lua skulu mantasi. Na sua tuai le kalesia e pia nei, e whao atu lo lato finanalo, e vea I maua mo lato whaiwhiau. O se wala au mo mua lea ia I maua, mo le ngā ruenga whaatau sinu. Sa mata ia, ma le fia. Sa langona, le ngānga whaafatai. Ai sa whaatu mulia fo I maua, I le loto maulalo. Ona o ai maua, o manatu ane ai, le kalesia nei. Na ta ua fo ia le sunga I le whaiwhi au, le tā ua o le aso I le tala whaasolopito, o lo laso I fua vala wina, a wā o le osi ngā whengainga, o le tino leo le moe mitinga na yo lātu a, ua tōwha whāmai tia. E tā ua ia I maua le aso le nei. A wā le aso o tino ai, le miti o mātua, a inga, mai kalesia. E manatua, le ngāma whaafatai na yo mātua, tō whai a sai suru ngā maru, o lo I New Zealand o le no whai o na awai mai, ma le tina I a mele, o whai nangi ni wholanga, o mātua ia o si o tō lua. O mātua, o whekusone, a tai, ma o le ria, o whai fo I nangi le la wholanga. O le o kumoni, o lo lato whaatua tua, o whaalia I le aso le nei. Sa whaafetai le sunga ia latu lantai, le tāpua inga I le ngata I mātua ma ainga whaapea I kalesia. Tainane le kolisi whaafaifi au, wā fuai o na tau I manu mea uma, ma whaataunu ina ma le manuia lo la whaamoe. O le aso foi le nei, o tali ai foi te talo na yo maa ainga. Na yo maa ainga I pele ia I maua. Sa le moa, mo taa, le usa, si umu, apolima, ma le pā. E le maa ia I maua, o topa ia,
ma mamalu ma te taua reina. O nei mai Kalesia I Samoa ma Wellington. Sunga I whawhengaina ia seti ma whaitua ia Valearis. A pere sunga I whawhengaina ia Tautiana ma whaitua ia Tina. E mana tua foi, le sunga ia Inistami ma whaitua ia Leusai. O whai langi le fōlaunga, pa pere le sunga ia Risati Ete ma whaitua ia Fereni. Sa whai le leina o mao tangata I le ona whaenga. E le ngalo le ni aso, le sātaua le polisi whawhaiwhi au I mālua. Tausanga I tele sa ngā ngueani, lau sunga le li pule no fua inga ma whanetua I amili. Sui pule a inga whaia onga ma le polisi. Sa whatumulia ta whauma o le mo te tāpua o le Kalesia e whakasai pia I le tāpua inga, I le ngata I le Kalesia, au whape fo I a inga o uo me masani, sa mawhai o na wai e moli mawina le ni whaamui moe. Sa wai fo I le sauninga na whionga le tamaita I pāle mia, ia fia me na au mi mta awha, manisi o le kāpeneta le ngata I leo whaurulunga o mta ngaluenga, a wale moli mawina o le ni whaamui moe. O le sunga ia natu sa avea o se whaia onga le mta upo le tala whaasoro pito le Kalesia, il savalia mar se fulu wono tausanga, mai le fio anga o sa le moa mamotaan, pe tai o non fale tua ia lotu la tai, e mai le fio anga o apoli mamale pā, ele kana le li whanu, mo sa moto longo. Ua whaeloa mai nei e whaatonu sirio a onga le Kalesia whaapotopotona Christian Samoa. Nisi o fuafuanga whata oto, morto e amatali aio a onga le Kalesia o le nei tausanga. Se va inga le nei I le ripoti. I le toa tele aio le au whaingaluenga sa wha mawai mai ngaluenga o nisi o kolisi le Kalesia le tausanga o mawai. O le isi leo I tu, o lo wha anga solo I tapenanga, ale ofiso a onga le Kalesia whaapotopotonga Christian Samoa. E penio na ngei nisi o whaatatanuanga, o le awhanga solo mo avanolo o mo mia, e mai se le eile o suinga, ua whaata unu uina mo asia singa a onga le ne tausanga, e penio sa unu aile susunga I le whaatonu sirio a onga le Kalesia. O le tapinpinanga le whai ia mua lava o na ngā solo le whainga o atale noanga mo ngā ruenga mo mia I tono a onga me se te rifo I lau whainga ruenga sa wha mawai ia matapena atu ai fo I le whaasala launga ia ngā I komiti a onga mo le asia o a onga ni ngata wa onga I salawhai ia wa onga I polu nei I whailana I suinga o le ni tausanga le angafa lava sui o komiti a onga I salawhai ma le asisinga o a onga I savai ia a o sui o komiti o polu nei o le angafa ma le asisinga o a onga I polu ina ia whaasao le taimi tasi le aso ona whaangasolo e leo fono whaavai I nei fofuanga ua o fia I masetasi o porkalame o le whaatautai mo walo ma whanau vasenga iwa ma le se fulu. E pe o le whaamasani le o I lato I porkalame kolisi. E le amatalia o a onga whale tausanga. O nisi o tāpenanga, ia o whaasala launga mo le inga o a onga. O le aso tolu sifuru ma le tasi ma le aso mua mua. E wha mua mua na e mai le vasenga iwa ma le senga se fulu. Sina suinga le na ina ia whaia se tala manino mo I rātou. Nei whanau ia e fōlinga mai e la vea I le 4-year level program ma le meskile tautu ina mai. Awani I tu mau ma whaatau au pipea I le whainga o le ngā ruenga I ni neto tia tu wai. Ia sui fo I le waainga ma le mawhau I ni awala fo e whaafia I le tau nuu mai o whanau te tonu a onga me se la I hoila si o mātou orientation programs lea I fuafuaina mo le vasenga iwa ma se vasenga se fulu ina ia mua tau nuu ia ma le a rapata ia fo I sunga I kule a onga ma le whainga ruenga whaile lei ia si assembly ma se loto Mona I tamaiti fō ia e awai e fō uma I expectation o tamaiti o la lawa wa pia tātou ia o la e fia tamititi o la e loa uma mea ai le ai o le fō le si o manga fō tamaiti ia o le amasani atu ia
Ia usoi fo I male fefe male le mautinua. Ma afia iro na mafau le tapena penanga o lana aunga I le tausanga. O nei fofuanga o whailoa mai e whaatonosili o aonga le una ia pea o le whaonga ina se tase purkalame o whaingoa ina le Zoom. Mo le whaatino ina mo le whaatautai o le sona mo aonga le whanau. Solo nei mawalese mo Samoa taurongolongo. O le whaititi ai o alo ma whanau mo le tausanga iwa I totono kolisi mawalunga e le o se tūlanga faule I totono aonga le ekalesia. Se atelenga le nei I le ripoti. O le whaititi ai o alo ma whanau I tausanga iwa I totono kolisi. O se tasi leo vaenga I le fau I totono pokalame mtanga lunga onga le ekalesia. Peta iwa I nei se tasi kolisi. O mai tawina le siti ai o alo ma whanau. Ua o oina ai. E peona I kolisi o malu a fau. I le atu langa sa fesilingi ai lau Samoa Taulogologo. E whaatoron silio a onga le sunga Rosita e Sera. E tu saima le nei suinga. Peta I whailo le whaatoron sili e whaapea. O le aunga na malfa moe wa leva o na whaatatia komiti ina ia whaititia whawhita auli. Ma ia tau fia le au whai pol whainu mera ta maiti te tono a onga e mai se lava le kolisi o malua fau. Ina ia whaingo fia le ngā ruenga whai a onga. Ina ia le whaingata le lantou ngā ruenga ono le numela o ta maiti. O lea vaenga ta o le whaatonosili. Ina ia fuafua le leile au whai o alo ma whanau le au whainga o le au whainga ruenga. Ina ia mauti no le ngā solonga le lei o I tūtawa o onga mo le whanau. Ia me se fo I la le tau ma whainga I le fua ia levo lea. Ia ma nisi lava tu langa o lo mo o mia o na whaare lea I le au whai tamaiti. E whaaulu mai. Ia e whaingo fiona au sia pe a fua te tau le au whai tamaiti. E whaaulu whale te tono a onga. A whaafetau I ma le au whai o le au whainga ruenga o lo o mo o mia. Solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo. O lea wa whaamautu mai en matanga luinga onga ta alonga manga nuu. Le aso le ato e amataria ia onga ai mai serikale na wa whata oto mo le ngā solonga o nei tausanga whale awa onga lua whelua se fululua. Sa telinga nei o le ripoti mai a erekana le alifano. O le aso tolu se fulutasi o Januari. O le aso lea ua whaamautu mai le matanga luinga o onga ta alonga manga nuu. O le ato e amatalia ia onga uma a wale nei tausanga whale awa onga. O le foi o whaamautu mai le whaata o tonga. O le kālena a wale anga ingo tūlanga tawa o onga mole nei tausanga lua o lua. O le kuata mua o whaata o toi se fulu vai aso. Ma u fuafuaina ia e whaia onga uma. I le lua vai aso o lumana ia e a onga. O le aso se fulu fitu leo Januari. A lumana ia le aso tolu se fulu tasi mo whana wa onga. Ma u fuafuaina fo ia mai el kuata mua I le aso iwo a perila. E tusa o le kālena. E tasi le vai aso o le tuwanga mo le kuata mua. Ma e au fia I totonu o le vai aso. Aso malo o le aso maliu ma le seta. Le e pa utonu I le aso se fulu lima. Ma le aso se fulu walu a perila. E se fulu foi vai aso o whaata oto mo le kuata lua. Le u fuafuaina. E a mata I le aso se fulu walu a perila se ia whae wina. I le aso lua se fulu whao yuni. E lua vai aso le tuwanga. A mata mai le aso lua se fulu limo yuni. Se ia ulia le aso se fulu o yulai. O loo o fia I totonu o le kuata lua, aso malo o loo mo le aso sao tina, le e pa utonu I le aso iwa o le masino me. Whapea le whamana tuino o le tuto o tasi o le atunu, I le aso mua yuni. O le se fulu vai aso o le kuata tolu e amatalia I le aso se fulu tasi o yulai. Ai whauina le aso se fulu ono se tema, e au fia I totonu o ia vai aso. Aso malo o loo mo le aso sao tama, le e pa utonu, I le aso se fulu lima o kuso. E lua foi vai aso mo le tuanga o le kuata tolu, mai le aso se fulu fitu o se tema, anga I le aso lua o ke topa. O le kuata muli, o fuafua e te tau na amatalia I le aso tolu o ke topa, anga I le aso I mo te sema, e au fia I ma le aso malolo. O le aso sapa e pae o le whana o le aso se fulu o ke topa, e fitu vai aso le tuanga umi mo le whae unga o le nei tausanga, e pei o na whata oto mai le kālena, a amatalia aia o onga o le lua o lua tolu, I le aso lua se fulu I mo Januari, e le kana le lifano, mo Samoa Taulogologo. O se vai ngala tamai nei, wingo le tau molpo nei, ma le aso ata eo. E tau whatalo whatu Samoa le ne tau sanga fō, o se whapoponga le ne o lau tala tau mula amtanga le ne vai aso. Painga lata satelite o se vai ngā wao, mai se vai ngā vai vai o pēo mamao le ea o lo ofitia I le atu no.
Ata whaafanua le tau se vaenga vai o pia mamau le alo ta oto i lunga Samoa mai a fia i timu whapesa vili e le lau tasini si o taimi. Tala le tamulau whanua le puana nei ta ulu wawasola i timu mai ono whiololo le mamafa e pupu whapea nei William Faitstili. Mula solua o la ta ulu wawasola i timu mai ono whiololo le mamafa. Moonga sami uma po ni mela sotaia o le angimalia ma le lau tasi sa vili o ngalu tasi tesmalimanga lua mita. Tala tayo la sotu imantai la falua lua veao pele il mai lua minuteta ele iwa. Sotu il walu minuteta el tolu lea oli on tau pele ele leo tai tu esful tolu minutes fulul po. La so el la tayo le walu minuteta ele ono fa amamango tau ifol tasi minuteta el fitu le fiafi. O se reporti le na tau sama le ne fiafi sesion fa poponga le so tayo Manuel Porto fa soifua. Ma ole a whaia sina malolonga pupu ma whasalolonga whapisinisi o na tōtali mai lea manungana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga lo wala ata le whakasa TV. I poa so lua vai aso te itasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. Good evening and Talfalava. Happy New Year to all our viewers here in Samoa and abroad. This is the beginning of your TV2 news for this week, also the beginning of this year. Leading our bulletin, the Apia Congregational Christian Church Samoa welcome Reverend Latu and his good lady Lotulatai as their new church minister in a church services held on Saturday morning. Here's more on this report from Elekana Lelifanu. The Apia Congregational Christian Church Samoa welcomed Reverend Dr. Latu Latai and his good lady Lotu Latai as their new church minister in a church service held on Saturday morning. The ceremony was held at the Apia CCCS and it was led by Reverend Elder Efu and was attended by the Prime Minister, Fiame Naomi Mataafa, Council of Deputies, also representative of the Apia CCCS, Tule Tufunga Le Mamero Pati Molia, family and friends, members of the congregation, as well as the members of the Congregational Christian Church Samoa. During the ceremony, the Council of Deputies, Tule Tufunga Le Mamero Pati Molia, stated the main reason of why they chose Reverend Dr. Latu and Lotu Latai to be their spiritual parents. Tule Tufunga said Latu served Malua Theological College for many years, and they believe
he also gifted by the Holy Spirit to lead their congregation. Reverend Dr. Latu Latai expressed his gratitude and thankful on behalf of his wife and his children for being chosen and being considered to serve the Apia Congregational Christian Church Samoa. He also thanked the support and the prayers not only their families and friends, also the congregation, but they also thanked Malua Theological College for the knowledge that bestowed him for the calling to serve the Lord. Reverend Dr. Latu Latai has been served as a lecturer of Malua Theological College in a church history course for more than 16 years, and he is from the villages of Salimoa and Mota'a, and his good lady Lotu Latai is from Apolima and Lepa. Elikana Lelifano for TV2 News. The Director General of Congregational Christian Church Samoa Education has now announced some plans for the beginning of this school year. Here's more on this report. With a large number of staff resigning from some of the church colleges last year, this is another area where the Congregational Christian Church of Samoa Education is focusing on. The Director General of Education Department, Rosita Acera, stated that some discussions are underway for the required positions, especially the changes that have been made to school inspection this year. These plans include orientation will be conducted for students in Year 9 and Year 10 level, such as familiarizing them with the college's programs before the start of the annual school year. The Director of Education, Rosita Acera, has also indicated that each colleges will encourage the use of Zoom program to implement and administer lessons for students within each schools. Sorone Mobilise for TV2 News. In other news, the decreased number of students in Year 9 level enrollments in colleges is not a new phenomenon in church schools. Here's more on this report. The decrease in Year 9 enrollment in colleges is not new to the Church Department Educations, but one college is now being noted that might be size of changes since the increasing number of students enrolled each year, as Malwafo College is one of the church schools which recorded the highest number of students enrolled in each year. However, Director General Rosita Acera stated that this changes is based on number of students due to number of teachers available in teaching each subject. The director stated that the importance of alleviating the numbers of students within Year 9 level is for the betterment of education within the school. Sorone Mobilise for TV2 News. The Ministry of Education, Sports and Culture has confirmed the starting dates together with the school calendar for this academic year 2022. Here's more from Irkana Lelifano. The Ministry of Education, Sports and Culture has confirmed that this academic year will resume on the 31st of January. The Ministry also confirmed the school calendar for this year 2022. The first academic term for students of the year will last for 10 weeks. It will resume at the end of this month on the 31st of January, while teachers will be back at school a fortnight earlier on the 17th of January. Term 1 will end on 9th of April, followed by a one-week school holiday from 9th to the 17th of April. Public holidays to be observed during the term include the Good Friday, which falls on the 15th of April, and later Easter Monday on the 18th of April. There will also be 10 weeks set aside for Term 2, starting from the 18th of April to the 24th of June. That will include 2 weeks of school holidays, running from the 25th of June to the 10th of July. The term will also include Mother's Day, which falls on the 8th of May, but will be officially observed on Monday, 9th of May, and also the Independence Day celebrations on the 1st of June. The third term's 10 weeks will begin on the 11th of July and end on the 16th of September. This follows a 2-week break from the 17th of September to the 2nd of October. The penultimate educational period includes Father's Day holiday on the 15th of August. The last term of the academic year, Term 4, will start on the 3rd of October and run until 9th of December. It will include the White Sunday holiday on the 9th of October, officially observed the following day on the 10th of October. The Ministry of Education also revealed that after the conclusion of the last term of the year, there will be 7-week break from 10th of December 2022 until the 29th of January 2023. Kanaleli Fano for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Greetings and Taulogologo Samoa. Happy New Year.
is an update of your weather forecast for the beginning of this week. Satellite loop shows batches of clouds from a weak trough of low pressure affecting the islands. From over the map, a weak trough of low pressure lies over Samoa, associated with showers and variable winds affect the Quebec times. Forecast for tonight, isolated showers with brief moderate falls and few thunderstorms possible. For Tuesday, isolated showers with moderate falls. All marine waters for tonight and tomorrow, light and variable winds, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 2:30 early morning, low tide at 2 minutes past 9 tomorrow morning, high tide at 8 minutes past 4 in the afternoon, and low tide again at 13 more minutes to 10 at night. Sun will rise tomorrow at 8 minutes past 6 in the morning and will set at 1 minute past 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maulfai unga nalaw Samoa longo man na yafi sa isyo na whapopong ay lasa tayaw ay mo taimine to fasoifua. Come to Uncle Johnny's Ice Cream Factory at Vaitele. We have a variety